Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam kibalami ino nakaseng United Democratic Party riboy hagini ki arsngi baladeb mendakasngi jalang kilalet bandrung no syakasem jong ka National People's Party ringkat berkakong runa khemdet hagajing yalang kabalapen long haphalau jong ka yingdor bar shnong nongpo kabadan hasajer kakong runa khemdet kabadai ka MDC barim jong ka nongpo constituency bat kabalapen yaso yalade syakaseng Congress hagini khandiat snam balalet no lem kite kinong yalam barim ke UDP riboy hapo kajing yalam jong uba donbok khemdet MLA barim ke Mauhati constituency lapdiang buram syakasem NPP da uba Preston Tensong President jong ke NPP Meghalaya hakajing don lang jong uba snyau bhalang dahar National Vice President kakong Amperin Lingdo ketong MP ke NPP na Shillong Parliamentary Constituency uba Sosthana Sotun MLA ke Jirang uba Daman Baj Lamere MLA Umroy lembat kiwe kinong yalam bah khmat jong ka party NPP hagajala bat riboy district haba ajing kren hagani gasngi uba Preston Tensong ulapan pawe ka jing ngokmen halor ka jing wan penyaso kiteki arngut kinong yalam kata ka kong runa khemdet lembat uba donbok khemdet ringkat bat kinong yalam ki jongki syakaseng NPP da ka baong bakilawan ban penyaso hakapor ka biang bat genturu kinong yalam jong ka seng NPP bakimdei ban penran khmat Henry Bandon ya kawe ke jingmut ban trelang na ka benta ban kentiu syaprang ya ka constituency bat ya ka district baro kawe ula ongru kat ba kidang mi shibun ke jing kentho bat jing ben jing kho bersya ya ka seng NPP kamtam haswa jong ka por election kataru kidang bun kibawan ban penyaso ya lade sya ka seng NPP dak ba ongru ba bun sin hi ukhiu ubathli usawa kat shabalap basyam bat mentala nang mi shushu daki seng ki bom ithu ithau kibakren jat benriu Henry endapoi tang hakat lingsun ki ja lentino Doi thakti jam kita ini di kolam di lembaga maka UDP di bawah bantuan seperti ini. Ya, pandang mata. Doi thakti jam dari bulan. Yang nong yang corona sendiri kita di kendor di lembaga parti kang ba elektrik yang tidak istri kebanyakan teh. Ilapha iu mapala baulung MP badan burom jing ubriu babit ubepiang ngam ong ubong dia Race New Box bah parti kongres mentakalan hiarasi Manu Bani Ujli naka Shillong Parliamentary Conference hato bidei ya kiwe parti poi puat yo jalan di bidip ba ka parti NPP kadon lu office so kante hadali gabengi ong kanon avenue hangkai bipek kaduru karena kadun Preston bikijaring ani ka persamban wahat di parti jongi hamne po megala yo kadon kadur kadar jo kente nda muna keren men tang berenang dong hato ya ben ka Delhi dekan nomba joker India hagabak parok no prime minister no president Kishong Hanteng ken bi Kishong Hanteng ke jingso khang nga ong bi bangang le joan ha ka parti NPP ka pala
Namar teng-tengan ialit sa Delhi, ngakan mau don ki perlok ki bananong kendong. Pinong na Karo Hills, lada na Jaitia Hills. Poi Delhi ki jak lempi. Poi kapun syana. Go pa prostun to sa bahaya rablem kita dahi jogi kemun panlit sejaka aismar mitu tip kumno syano. Nga ay yak address kong kilit yakendu hapo kapati NPP. Nibu yakinong trey hangke kidon man kasni. Ban yarap lem yakit pait ba jong kejelame. Kata kadai ke parti NPP. Bat dia katakan ke parti ke pengakuan om yakin. Sengau bahawat penleno kebuat. Syakiwe parti nama empoi senu. Nah keren dia kena ndai kumong pi pengatun tok yang gitu. Mi mentah seki parti ke bang mithui tau su yakan hoi su yakan hiu hayo wahat. Hadup batang lebih stom lagi kumban yayam. Sujat penriu. Ani negara. PA hadu kata yang jat penriu kasih dia. Let go offense hadali. Let go offense hadali. Ndai dah kata. Bo kinom trei. Kiban yarap lem. Yaki khod sama kijongi. Kibesha khok. Hakikam, hakijam, habalai pule syafok. Waju hania, tang kamu perhatian. Kamlong gani, kamlong. Ngana kada au kilok pagi pun samlabi. Ngada khot, ngada terpakrit. Sengau bah, wat penleno ya kali election kaban. Ngidon kam ya indong ya rap jongi balai ni jet in Dr. Aprin. Namar kapreu kabal abiang lut asudong. Kabala mat lut ya kasencar pai ba nadu ikbar. Uhinmen ramba. Ladadon manu ni kinong hitam dijongi kibalakam senior lesi ki penelan khmat sabentip subadu presiden yang jeruan skor balai ngau ngota nama bateng dot kejis no bonong ade senior utu de junior kata kabom jolal hagas nisar ba ngiyelong kaju mjudei bandon kata kerkin bonong ade senior lani itai de jino rei bunse ninang kieu sejrong da kajingilong kawai kajing ya ajimut lang kajing ya beliau jimut lang batin simru ya kabab hatam na kadenta ka konsensi bat na kadenta ka distrik Barakoi Karibohoi distrik Nasutunat kan ong yapi. Kadai kabapau matam haki distrik Barok Hagari India. Natari Barok kilidas tiap bahaya. Ya kabalaktif daka sorkar India. Bakadai kataka aspirational district. Ban kentiu syakmat. Ya ka distrik bat kabadon boktam. Hamekala jeni kadai Karibohoi district. Tebio nangno kungkani kabuksia. Kabangakwa ban ong yapi ngin sim ya kanika kabuksia. Kibabon serta kiskim. Kibabon serta kiplan. Kibaka sorkar India baka sorkar jelas. Kaladat ho. Ban bentre kam haparok kisan geli ini di konstituensi.
ngan siyo tu pi don bok bawan no sakne election MP mentang don bok pala krui pi don kani kamde ka kanvas election ngan ong pi kadi kecil hikai nanga state president ba ka district jompi hakawe kasni kanlong the best district hapo kandia kiwe parti ya berjalan dalam election na try ni lape itu tempur dia ngatu tempur dia ngapong konta iko ngaprin ikan di jomi la de friend lut baro ilahai di inflation mesin kala dia syong satang ubakla bamud ngapat ngan om kumde nakaliang jomi ke parti ke baya lambu ya ke sorka nakwa ban om ya pikoy ngidon kam kerdik kam tam ya ka distrik riboy ban pha ya ka MP ka ban lek tenru lem hang thi hakim distrik bakan bakan long maka upai ban supply ka bengong ka kereta water supply scheme mampu upai ubah lemba jokong ba hang dia nompo bat na katangki ke bah nang dia nompo nginya sam sigini ki way paki southly ki constituency ban sa ban pja bat kham tam ban gentil hati bertahap nakata daw ngakwa man ong yepi kadi ka election ka babenta ka bansalong haka katendai trek jong uniu benai banwan nak ka benta jong pi kiri bohoi district nama kesluku baka beriu kebala kaktin hindi ru tiap-tiap manteng binga away ka bangan gunong tam kalau ngadaling meeting minister umbar banang bahan keren English mereka berpelat tak susung kami jemu sikete nom keren hindi ya ok noven nama keren harengu keren hindi ukren hindi ke hindi ke bang ini orang ke bicara hindi maki pakai hindi joki ke bang ya pesu dia keren ini gati makeren hindi mangayo sakjem jo sasok namang gigi keren ka hajay ka ute umong ka pure hindi ki keren ikong akata bat ikong amprin kilabir dia kata kilabiang dia kata nakata hau kumong hi ukeu ba klem don Syulam nyar bak diam bak mon. Klem don jimut wer. Hap tang kislade kan mau ba. Bak kita kislade dei ki bala hustem. Kenada ma terpa ke bigo kilong keme kilong pa ikut sama bagi. Tongin ya dua ini dia terpa. Hak bedei bak kan election MP ke pemerintah. Ba ublay unai ru ia kejingsa hati nong teput jongi jong ke selong bat jong ketura baginyo ia kini ki armut isimpa isimsong bahadin jong ubenai jun sautrik kinlet sedeli ban sedang ban trei ya kakam ban yarap lem yami ka state government bat banyarap lemru ya kasur jong di paiba kajela barokoi koble yapi siaja padba audience semua ndetang di audience ya pilang baro ki bedon haganeka pandal haganeka ransan ki keram kilendan jongi gino yalam ki jongi smubha ban ailam yang iskor jong pinta biade nan open slam. I request all the audience to please kindly lend me your ears for a short duration. Tang biar. Na doni we iji to kana.
kabaya day bat kande ka slakti o kate kongres imot ka ongi to kable nei ngadang ni ikhana lingkat kabaya day bat kande ka slakti baro ni don ini slakti bat ya kande ka slakti ke jonga baga jongpi la pelong da kine ki santli ki sempria dei ne we are like south sun tengah syukwa ban po jingli yepi ladang itu no ya kawai na kine ki sempria kakti kini la ne kane kakti deu bagi oma kadon syukun lagi jongki kateng pi perkat kan longkum no kaslakti kejongi kan nomlong kepada pura incomplete yana kane kedal Poi idon lagi jogi ogi pa pendon kam daga keti ke dia di ogi dei di bakam start di bakam pro ngade ngam pendon kam daga keti ke mon badi ki sempre keti kam tam lele nangi ki kentei tengi di koret bahang dang banga te klem la ka sisi banta tek kongres kong Magdalene te try la tak tek bahang mon mangi kentei te penit nak ata ti ki sempre hoi ida bujrong tersiem ida tak tek dan mereka ke bangamot pada lam kami ladang itu no ia kan eka way ke sempriati pisno kumno snow dukha mensim pisno bomlong komplit klemlong dakura snow rem pisosi nepidong ladang kerja no ke way kan silakan eka fingers nak eka palm dan nak eka selati ke jongi ya mendapat ngakwa ayat ini bapin yang berdur ya kini kisam teli kisam priakti ngin penuan ya kini kisam teli kisam priakti di jong ini kapanin kong ka east Khasi Hills ka jong ini kabaan ka Jaintia Hills kabalai ka west Khasi Hills kabasau ka Riboy District kabasan ka Garo Hills ladang ni remove ladang ni wengno kawai na pedeng jong kini ka ke banjaya pi ladang ni weng ya kawai na kini ki benta jayu pila ban jubab ni na jobala pi jubab ke price ai se em kam le ranno banya yang mat jong ki pai ta de ngan jubab ni baladang ni du no ladang ni wengno ya kane kawai ka benta ginum yo ya ka jelang kalaya ka bapura dei ne ladang ni wen ya kane kawai na kine ki benta ki bangala ka deu yo pi mudur ma pi ladang ni wen no ya ka East Khasi Hills ka ka banja lane ka nondon dari Boy District ka ka banja na kane ka daw mawang ya kine kisam teli ki benta kilom ki benta ki bakong san bagladang himdon ya kini kisam teli ki benta nyinom yo ya ka state Meghalaya ka jongi bagila le se bansya sensyar ha ka wei pat ka jela ring mensim dagal area bi jongi lum ka jela kapati ka balabu yaw syap umohor kapati ka balaseng nakari jongkil o day ka party NPP pai maksud bini kada pendro bahaka ong piong tenre ngadon la ka jong kanong rim ya ka claim ka jonga kalong ka jinsisya ki don ki we ki party ki bala soy flasho ki bala seng na po ka ka jela ka biye ka jongi kung ka UDP HS KDP BPP Henry ngamut banong bagide ki party kim syamala bande bu ya kata ka sembol ya kata ka mohon lane ya kata ka syap ka jogi hangki po Delhi Henry datang ke party NPP ka ba ka election commission jong kami India kala itu kala recognize ya ka kum ka national party ila day ban susarong ban ong ba kani ka party ladang ni sige way pat ki jela ngataray kinom tip ya ka UDP kinom tip ya ka BPP henry namar ba ka PPP ka MPP ka jongi
kadai ka national party kadai ka special identity ka jonga ba jong pi bangin so sa wrong ke ban on ba away na ki party na po ka state Meghalaya ka jongi kadai ka balayo ya ka ta ka jing itu ka national party ka BJP ka TMC menhagane ngidang priang ya ka hapo ka state Meghalaya Henry nandot depan ong bagini ki party ki wan na syabang Kim day ki bala soy tasyo, kim day ki bala seng nani. Wat ya kini ki parti ngidang ya board, ngidang ya aibor. Tangasaw kan po jingkeli kan ayu yang abad ya pi. Bangin penkubor, bangin ya snok tilang, bangin aibor ya kan ka parti. Pila jid ya na hagi por ki bala letno, hagatem ka bala letno kum kanong mikmat ka jompi. Ngam persyak ya karoi kapa ngayale kat doim banwanra ya kata karoi kapa ka development apo ka constituency nongpo ka jongi ngala wa persisya bande hap kamro bihi mu perpor de lada pinai wa pin survey ya ki sispa atu tra kali ki shlong ki bahap apo kanong po constituency ngangit kan pinlap ya kajing sisya bagi mati jong kakong rona kum kanong yalang ka jong pi ong kum kakong rona hare kum kanong yalang ka bapila jin ngangit kinomis wat iwe islong ro haka to bapor hoy jing ay day berit na marpi kubor ya na haibor berit dagrachi de batong bang pambintela are dan rekat kebangan kot lai bodi bor ngakan mau mengalaya slok tilang bati ka certificate ka babit ka babiang tam ka manganganum hapsu ban biang bat ka syong sa hamapi kini ginong syong ibawan na kini parties are the lead ka UDP bat ka Congress hakani ka jinglong jingman jong kani ka politics ngataray mangibaro kinong yalam ngiwan ngikmi ya karensan bantre ya kakam syakri patba bat habang yui kijaka bat kajinglong jong ka politics haka politics ka bangiyagan kamla ban ayini ya ka ikhtiar trekam ka bapura ngimman se ban haikman ban led ban yasno ban syakaway pat ka party Barha kani gasngi kabalong justified na kabintadyo nga. Yapi kiparlok kibawan na kaseng Congress. Ngaru nga day nakata kadyo katumay politics. Shua bangan yale ya ka election arjar arhulay. But ngaru nga dontang kaway bansaki hangi na kabinta kadyongpi. Kajingit ya kapati kamla ban penpoy yangi siya katong jong ka jingjok bakam na ban penpoy yangi siya katong jong ka jing syakri ka bapura nga iyat palat ya kato kaseng inring nga sulpo kabakim don syu ka ikhtiar trekam kalabyang bamapi kibadan ha kaseng Congress pilawan man yeslokti bakahimen na jong nga day kahimen try jong dito ka party menswa Nray mentang ang bansi nga lahapwat dakaway pat karensan politics na martang kajingit kamla man pendap penbiang yakiyeng kisem kisnong kitaw kilenti kisingkin kijingdawa kibabun haka constituency ka jonga haka ni kapor kendit ngan syumat prang syapang kanongrim yale election ka jonga Sua mangan file ya nomination ke jonga baro sampli ki constituencies hari boy ngaladet let bat ngaladet yes selok bat ki parlok ki jongi nakapati NPP Henry hakajinglong MP ngasulpo mangihap ban ya weru ya ki parlok jongi nagiway ki party bat hakani kapon nakalan jong ka party nga priyang subhaya ginikikan hon katni ki basyong makmat jonga siya kani kathuk yele election bataseng yele
politics ka tanga nga don berkat lang kani kapon. Hinyet ladang ong pa pipila day kita kibasyay bat kibastat kagabapiwan yes no bat kapati NPP. Bat nga niya tu yepi baha kani kajing penyaj yang kesorkan NPP kabaklam kemat ke NPP kesorkan MDA kadai kata kesorkan kabalawan lam sibon kijing mentoy na kabenta kajela kabagi kejongi hakani kajrai kejonga banyale ya ka election MP kalawan dai ka hukum da kawai kesur naki leaders jong ka NPP bangaday ban penkre ban long candidate na kabenta ka party NPP hakata ka jing sim ka jonga ya kata ka jing hukum jong ka party ngalalet hai shalayen ban ngala perkhat sanibha balai don kam yanga bangan pet kumno ngahap manle ban job ya ka MP election jongan na kanay ka party ngilaya sim yagi points ki bopher bat ngilaya snokto lang hakablok ka jongi hapo 16 is shalong taharilong jay tiyangan ito ipi matagati ngin penjob don borom ni madang don kanong rim jo ka party jo ikamtam ka jingalam jo president ngim jo kan kinto yanu yanoro naman gisuto bagi kun jaga state yung gikam nang baban ni gino ile election nga apek ka hagi pori balada naman ng ipasya rin si kuman kurkumlong nga kwa ba nito tang ibay nuksay baritam payyo pipakla yo bisa ilang baklahan social media naman pipay social media kay ba ki kam keben ba yung kino yang sarkar ke jongi kamtam ke parti NPP handai ke wasmo pelapan ngai ba kikat pagidangkan bangin ang pening benuman maka sibay tip kani jadi ayu bening so namari hari long jante alai kan itu NPP tarangi pelong program kumni ban pening balok semai ni yo porso ban ko yang pening man maka sibay tamunin cisi indunai ka samspangon ipedeng don perlu menjoin mga nag kongres ban UDP man lagi kong musi para anyo tadi kong musi kiu man na kasni kadai tanggo ay kinong rim ak snap amne por ko kaniba dondok and which is very true ma imadan to kilakan sai bay mrebi to i burung to pra ngam tipi to yung takasi niro ngati kong rona hai handai yang mau meni bak dan bagang kumni yang pet habang arum si ke NPP ndai ba akan to ya kino yo no iman la dai ka por nak betajong state hak NPP ka don ke future kadai ma bang kita particularly ini kayaknya hak beda bagi Boy district ki ay di development bag baklan hari district ke jogi hak dia pun awan lor yang lain mentang kau ini kena buat iman dan kumrung ba Indonesia ba kani sarkar hajilam juga NPP kadai sisa ke parti penilam sakman lat kengkeng hagi for election habai don gaji pan tiket ya kum kita phim lakiar ban penhunia baro nimla kata ka di sya hendai ka daw simedi kam dan setia ka bakum kata haga jadi bilang hendai ka ei ka penong yani pa panmi ya kebaladap nam kuat siban friend kaba penlongi ban mi kadang gadau kaba penlongi ban penesok kadang gadau tolong usya nangaba isar preston ngimji phone dari pipet umpadam gaji yakren bani perkhate kene lamne bani isar senyap halang dah umdan iba hamlet dalim perlok umdan lamne bara arut yang mana badan borom ki hamne umdan langni ki kendan undan ki hekne lam jaga parti NPP umdan sisya ada bipek naga record naga phone call pira ban siam umdan bakro umdan penbor umdan wani umdan bakhot hiro te kum nang ipoi pade kata gadi dijig kali
kumno kalong kumno sila ban lang ande ka dang jada daw long larang iperkhan diwe jala ban kumno kumno kampe ande ki kong ibril ke don ji kli ki ba fake ki ba kumi yang ke jingong ke jiman jog ke jila yang ke jingong jiman jog ne ke district ke jungi hamne yang ke dong ke thain ke jungi larang i om bagi don sisa ka ta ke jigit kli ban pe ban kumi ya ko bhagam ya ka roi ka pa jong ka dong ka thain ka ri ba ka jai betril ke jila ke jungi to ong ka ba ong Syai bin lek mana bedon kata galakkan di bana menira. Keren bila ban ong ban keren. Kular bila ban kular. Ban lek batin bat kam TM. Batin bat kam TM. Nah kata kadau ngang ong bak. Kata kepala penlong yang ni ban perkhat. Mende ban perkhat tangya de. Lada kalong tangya de simak baran bob. Fine. Kamne de. Kuino na ko politik rupiah ni. Sele ayu kata. Right, as a responsible leader, nama dah kena kau dah bertanya, ribhai jengi, kumju dah dah jela ke jengi, yang di konsensi repair with due respect. Kita anu kia malai badan beram jengi ni jong ke jirang bat jong ke umroh. Apa kita maki kalau kumno ke konsensi ke jong. Kalau kumno, ni haban pek yang kena ke sisa. Ladang yang sisa, bagi long kita ke beriu kita berkat. Kita dong ke jing klik ke jing sukia, nak kita ke roi ke par ke bhagamnya, jong ke dong ke tanji haki yang baru. Kalau kita nak mahadu kata-kata, sisa nak kata-kata, nyangas kau nak kata banti lurang ba, ngom ladang ni dong pun kita kemesim ke jinyo i, bat ke jing klik. Ni dia bilang do it now or never, now or never. Bansong ni dong ke jing sukia, ni kuat berlek kumtang, ni dong ke jing tupu ban kumtang tangga ksin kam poisi syaram ngasih kalau dah papen ban ngasih kam lo mengensu brand tangga ksin klem poisi suno harakam nam kuat ban tentok ya no pisu tenang pisu tenang kibri pisu bhang ni kibri subhang mereka jing sisa ni hak jing sutu jeng abat ki praramba ki bengalaykan ki sutu bakalong kumtang nampaknya ketika ji kebangang perkat banginya perkat lam nakal yang jong ke UDP hagi lagi por ke bala lekno bat ke penlong ini nama kata ban siam ketika senjam bat ke rai romba ke cleansing ke ladin syupan